laki kak. Cak colok bini. Aji bini siapa kak? Lah, ya. Aduh, selala tenggenteng, pinter pancak boleh. Coba Pak Salim mah, karo songut seyobu, sampai rajo. Arab pecah ngak ruah ah. Yuk, ya, 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 ya. Lah, Arab pecah Pak Salim ajar ke ruah. Jadi ganggu orang kok nyaman. Assalamualaikum. Salam. Apa? Nuju naon jang? Ah, Nuju naon? naon apa? Lain jang mu. Ria nanya ke jalan. Nanya ke jalan. Kita ngakan. Nanya ke jalan, nanyain alamat, nanyain alamat. jalan ya. Alamat apa? Alamat apa? Ini mau nanyain Pak Pujo. Ah, Nanyakan Pak Pujo. Bapan Matejo. Bau tuh. Siapa? Bapan Matejo. Bau tuh. Matejo. Iya, kenal aja. Matejo kenal kok. Kenal orang mana? Di sana. Ya, di Ah? sana. Wah, Mas ya. Sorain dulu ya. Masih ganteng Matejo, ya. Matejo. Hah? Matejo. Iya, supaya mapan ya. Gue tahu. Halus. Matejo. Matejo. Arah apa? Iya, jalannya kemana? Benih jalan orang. Iya, jalannya kemana itu? Anu Ya. apa? Ya, ada penting. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tanya Mak Tejo apa? Yang di Masambi mak kok tak ngerti bahasa. Yang lakar tak beres ngara orang. Oh, ngapain soroy? Ya lo bu, berapi ngari lekeng genteng ngak teh yung. Tak besetel apa yang lakar lagi lo. Punya Apa? nanyakan alamat. Mamat. Alamat. Ada kok tak kenal so Mamat. Alamat Pak Pujo. Bau itu. Oh, melihat gedang rojo. Engkau tak jual gedang rojo, Mas. Nanyakan alamat Pak Pujo. Bau itu, Bunyai. Ente. Itu. Engkau tak jual gedang rojo. Wah, lain gitu. Pak Pujo. Kai mah Pak Pujo ya teh. Eknya mah. Maknya mana tuh wau hurang dia. Pangka dia lain jalana. Engkau tak jalan nah. Engkau naki otang. Dasar budak. Bisa. Budak ya. Ah, Budak ya. Tuli ya. Soroyan, sisiran lah. elah. Supaya gelis. Aduh. Siapa ya? Loh, tak kenal wah tak beres ngarau. Orang yang soroy. Nah, deki engkau kita lebak Salim mah deki ngabung tayo. Ketemu api yang gila polar wah. Salah. Dasar budak tuli awe orang mana ya teh. Gila suan.